Yes, bakunzi ba Open Mic no musi turi kumwe na Kenso mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mwotwibwira mu mwirondoro wanyu. Amazina yanjye ni Keniso, umuhanzi nyarwanda uba i Kigali mu Rwanda. Muheruka gusohora indirimbo shasha yitwa Quality mwasoranye na Double J. Mu Rwanda bayakiriye gute n'abakunzi baba muri rusange? Quality ni indirimbo yakiriwe neza cyane, ni indirimbo uko nayitekerezaga niyo feedback iri mu kuma. Mu by'ukuri ndashimira abantu ko bayakiriye neza, byatweretse ko tutavunikiye ubusa, iri kugenda yihuta umunsi ku wundi kandi biri gutanga icyizere ko igenda yiyongera ku munsi iminsi igenda ishira. Wagize gute iciyumviro cyo kuririmbana na Double J, kubera iki ari we wahisemwo mu gihugu cy'u Burundi? Double J ni umuhanzi mwiza, ni umuhanzi utanga icyizere ku muziki w'u Burundi. Nari maze igihe kinini numva ibihangano bye, ariko gucuzinga ko ari we nakorana nawe kuko ari talented, ni umwe mu bahanzi b'abarundi bari talented. Tukwitege i Burundi ryari? I Burundi nategereje ko mbanza gusohora indirimbo yanjye na Double J. Ubu ngubu ndakeka ari cyo gihe cyiza cyo kuba nazi Burundi vuba cyane. Njye na timu yanjye turaza kubabwira igenda abandi Bujumbura. Uravye muziki ndundi n'inyarwanda ubona igeze ku rugero ugwaye? Umuziki ndundi ni umuziki mwiza, ni umuziki twakuze twumva, twinspiringa bamwe muri generation yacu. Ni umuziki ugenda ukura, urabibona new generation ba Double J, Kiriku n'abandi bagiye batandukanye. Ni abantu bagenda batanga icyizere ko music izagenda ikura umunsi ku wundi, bazakomerezaho bakuru babo bari bagejeje. Twebwe mu Rwanda umuziki ubu ngubu kuri njyewe umuziki ndi kubona uri gukura cyane, kuko twagiye twinspiringwa na bakuru bacu cyane, ari nako gutanga batumye tugira izindi mbuto muri music, ari bo twebwe n'abandi mugenda mwumva mu Rwanda. Uri gukura umunsi ku wundi kandi uri gutanga icyizere. Clip video ni nziza, yabatwaye igishoro canke umutahe ungana gute? Quality ni indirimbo ntabwo ndi buvuge ngo amafaranga nayangaya, ariko ni indirimbo yaduhenze cyane. Yagiye ibamo utuntu tugiye dutandukanye, kujya Tanzania twashutingiye Dar es Salaam, guhura na Double J naho kigwa mu bintu bigiye bitandukanye. Urumva hagiye habamo utuntu tw'udu challenges twinshi, ariko ntabwo navuga ngo amafaranga nayangaya, ariko ni menshi kuko ni indirimbo imwe mu ndirimbo yanwaye amafaranga menshi muri kariyeri. Ni icahe wobwira abakunzi bawe? Ikintu nakubwira abakunzi banjye baba Barundi n'Abanyarwanda ni ugukomeza kudushyigikira, sinjye nyine n'umuvandimwe Double J. Bakomeze barebe ibintu byanjye, bakomeze basunike ibintu byacu, kuko nibo badutera imbaraga, nibo batuma dukomeza gukora, kandi ndabizi neza ko tutazabatenguha. Akeza net Kenso, turagushimiye mu kiganiro twagiranye. Nanjye ndabashimiye. Activity zawe, utuma mbona mvuga ubusa we never touch your pum pum. Kunda quality zawe, negativity zawe. Mwamikazi umutima wanje, ola nagafusha rukara ngukunda byatanje. Wandutiye abandi bademu, shaka umbere madamu, inzira kunitamu. I like the way you call me daddy, tugeze kuri bedi be, ibintu biba biri